Hello, everybody. How are you? I greet you wherever you are. We kai diamond we got a month. Lina parik. The message ku banyang pajitan. Ku message kana week bela ten tui mayadi في كل مكان في العالم ku tui mayadi den tabai. Ku برضو week ku bela لحكومة الولاية. Panchol Werrap Kwajok Division 4 in Muk General Jumarian ayan yare no kuma masaidian ko bala tede tene ka jawon wati ya yen ko masai cha ba jola bara pai wi ba ga la woila o ra cha zaman cha yok ku cha woi ka pye ga twen ko be ka ke wi gen bi la woi ko bi la woi so chimun channel well we ka cha mo the ben yan and I want to pung kalorot by pada twitch ko wi barol ye wi ba mat mi the twitch ke jam ya ting ka we ka twitch wata bai we ga cha mod ko ya twitch ta في كل مكان في العالم وقاعد موضة بين كده يعني كويدون لينا بري yana daka ko wi baka jamage ko kanga bi jwe jamat ena wi janen ko be shoken ko be cheka pai chane no ko bi kaita bai ko bi goy ko be terana wonen wi ko be woya ko bo woy yen ka wi ban ka jam tel wi dunya wa first of all gabli kana la twen a wi ja ba general Jumarian ran division 4 we commander division 4 we ba moda pay ko we ba lela alf mabruk lo ni ci yatin ko jaga kun peda won ke lo ke yana bala twen message de na bayan ko we ba lek paran twitch kan lo ro ba matin ke radio ke alina parek أول حاجة أوي بالويلة تونيوا بالكو وبوبين يتوك ده كيك رويا أوي بالويلة تويج إبان peaceful ko twitch ke ye twitch ke chirana won che luoi che tafi zaza ke twitch peaceful twitch ya achira dograt ko choka ka pin ko guirat so twitch para won de ga guer ko pan paden ko bi da kaman kayana wi balwela hukuma abaga kwenye choga mahata hukuma aba ka kwenye choga mahata kwa bi ka kwenye choga mahata ka woga ya de ko wi ku bukatin ku buga sare hintin ku buga honestin ku nguro kwenye choga ya hukuma tok ka wi balwela parana twitch o degi midkwa nche weke na chika gam ku big tweet ku big tit ku tweet actually militia getting tweet actually militia kita tin etit weng ku tit weng amo atenin won juro juar big panen ku big hoken ka kan pa don keda bai pan tweet ku big tit kwa jo hukuma jiben ku lel kede ku ibloy ka pan tweet tit weng a tweet a malicious ku tit weng a tweet actually bakwe je ka won loy hukuma getting dalil ala zalik dongo ke getwich hukum tidwen e koy ko pel hukuma ko beletwen so ko wok twich o je kaja won dognim malicious behavior ko panetuje kamana che para won che ganun che ke da tege tin getting so katare chin fear ko chin worry tene kaja won ke gat ko ja kaja won ke ga wondering ngodo rat pa panetwi so there is nothing now tilen ben wo gorot ko wo twich gayi bayi ben idak mitana won the group kadang ijram or the group outlaw law or the practice behaviors won't you acceptable ko kana che tuje tok ayi mutama ben idak rampia de ko de right de so if it happened to be in wen kadem mi tweet then kadia wala one wala dik wala the tem ko lui misbehave ka che kapal ko big by right kwa che kapal lenu ko bi ka chu yik peace kwa che kapal enu bi kana big loy tirwen a twitch alo kankaro tirwen a twitch erer toy ka tirwen from division 4 ku from nuer mayom bechuba ku bakang be page getting or bakaj no ka kai pur kaga bana kage tirwen ka tit oga ya runun kadia kon ke jal mi de kai ngak a chi ba ta ge ya bi lwel ka de ka ter lwel ke twitch so mi ke ya bardu a te kir ko tutui so ten ene tene mi tweet ke churu jwar ene tene ke tene ka getting
agoma the twitch ke ye tidwen chirat gam enu ku bwen de betit et toy to gaten ben ka ben kanwer mayom ben atiten ko jama the twitch en chirat gam et kirnum tutui bi ka cho kek mi ka kai mi ngok ku betidi ku bu hukuma blonde ku bloy tene ke bi hukuma cho ka dil ka blo hello baden kage ke ga loy ya won e mi the twitch ke churo gam ene kene ku loy ka ken ku ja yene tit wen e twitch ache group when the num any political affiliation achini political affiliation achini malaka khalis be mulo hukuma kwa kuja hajat siyasia so ke ai individuals ku kadan ku kwa normal civilians so to be hukuma kulloy londe don't be hukuma beloy katidwen achin mushkila khalis so therefore tidwen achirana wele bukwen ke criminal. Okay, so the thing we can clarify totally. Ashanana, I have seen people trying, to do a comparison. So then we be clear. Number one thing about do, and we going to be clear to me the tweet. Kayen kan ka chalwel kene ene lone mi the tweet ene ko loy mi the tweet won ka churot gam. Are to talk kware kirko. Te degen mi ka diak wala ngwan kila jala kirnum kwa kila jal to kubi bere hele getting kakane aya yo ko chu bitian man kila kwe bla rer to kwa kila kwe bla rer kirko kwa kila ben ba chali ka mugdang ye chin kwa che dang de ko loy ka che dang tit nuer mayom e ben bi wok be page kwa che dang a win entit mi the kai la jal were along to ke ram jala bene teken buka chu yi peace of mind rane aton rand again getting aton hukuma entatin kubele rane ki so ran ken ku de kichir ken loy ka chi wijinu kubelu jamalu kwa chi wijinu yen buka ru tag yeko getting orun yen bulu protect or bulu defend so ka kene awi balak dienda ko bi balak wunda ko wi balak bay panda panana tui enu kene e wi ko be awade enu te degeran ti la jal bela ben ba challenge ko ti dang be ko misuse karane katon rana wonna en mafrut enu ko be ay lo londe hukuma entaten area o ga yawo dani mit kwana tui ti la ben on khartoum pay yating mit won ti la ben khartoum adeg mitatin midawon ki gawanin ketatin gawanin tidwen achi ke tegi getting gawanin achi ke tegi ku kunne chi ke rojwar bigloy achi gloy kaj ke ku takatin ka ga make achi ka pal ba chali ku bi kang raj kwa chi ka pal ba chali bi ni nya e kanyin kwa ji le ba ka pal ba chali ku bigir habat bi kaloy mitke aga make ashanin kwache ache ko within den bu ko ke yen kwache ko wi bai panden bu ko ke ye kwache ko within un bu ko ke yen e yen a palle nu ku ba tolde ba haje tok yatin le nu yen ke man dwi londe e ku beta to ko londe e ku beta kirko yatin wadu yen a jira jwar lakini ci le bala ban ci lich be liye nyira kai ko kwaje bala ben bu to kai ko be nyaai kwaje bla ben ka be lu hadadu kwaje bla ben be ba gata tarik biya ko ji shaware to de kana ran tin karum yatin de ben ting ka cha ka mu telefon e kin ben mo ndi ting ka mu telefon ka gaben aya ka wela rin tin yerwan ke laban khartum ke da gub haraka jir ka ko rana na wunci pire ya je ba piyali ka che pol bu ka jir ka bloy ga kai ka a jol ke kai wunci mukhalafa loy kwata ka tin ke kai ke ka ga ke hukuma kai ke a chile baka kum ko kai ke na chile bi ko je ke ko dilu wuna chile bu ko ke yen so kai ke ko tek tin choga dil ka ga me ke ko ne to bi twijin to bela strengthen inu yen rana won chelwel ka bi jirama blue practice ran chiri gane a che kum ko getting ene tene ganuna tene bentin tene law ene tene bentin ene tene law no me tene bentin ene tene kang tek tok getting ene tene bentin ka ken pana won chulu gaddem ene tene la twen tene ka ken so kai ke ko ta ken ka ga me ke fa let that part
will be clear. So kara cha we you ko be tweet be tuom no kwa che ko we you ko be tweet be ko de de ya tene me du kai wona yelwela la ken ka chen de ko ka ja chile buka dom ko green buka ba kana ban jam ten ba shoya lakini right now let us just make sure the law is in place achanu ko be salam beta ba pa tweet so kutu cha weldo now on bija ben message yen wi pa yekran chol general Jemarian ina cha modwan e ya lina parek ante panchol Canada message yen wi ba yegin ke commissioner ran chol ma bior marup kwa ya nyar bala chwa twen ya ten hukuma du ku ba ngi eri ku kana che tu jen cha to lakin kene e ka ngi ko chugla luel te me ten for social media wo tu ya wo ta er yen ka tin general Juma yin ran ba ku loy londu ku yin num tarikh nadif che tarikh ko le bijay ko da kapiat pun cha kapiat cha ko loy gab zalik ko da ko ngor ko loy ke matin ko ka yet by doing so yen you are doing your job chin mushkila ku ya yo kunu to lui ka pan chol wa rab lui ka no tofu including by pan chol tweet ka ya yo kunu chin kana wo tin ten ka bi a wo jiki general Jema ko ka biya woje ki ten hukuma du ko ya nyar no masakin bayatane kek ko biya wadih ka biya woj e te luwe panchol tweet to luwe get trick getting if you are tricking panchol tweet if to biwe tweet mayadi to biwe kama nyen yen ka luwe ke choga deal ka wada da ka mit mi the one che law ko you use ke nyai ke ko yen ente de ka chin mushkila lakin biya mushkila ki ko yo ko tinka ba mat ko yo ko tinka kwenye choka mat ka kene ko ke kwenye chok ka ya wi balagin ko ya wi balag hukuma du eno kene a chitu ya shibagam ka chitu ya bagam ki number 1 hukuma wada jiban panchol twitch en chi panchol ngok ke ga twitch en chi ke tor buffer zone chi loy ko chi ran chol kwa ya jak en mugen yene ya kajama ya karetin ten a chiba jalon kene kek diak chik jalon karetin I think some of them are karetin kene kek diak ran chol den wol e chiban ke ran chol ko kor kwa ka chiban ku London e warunu ku ba bi chokla bela twenga pat ku bedak military chulu set up fi buffer zones ku be hukuma kadanga wani hukuma bukategi kati kwaji luel ka deg lejna der bija log ben lejna salam so lejna salam kan ena ngura ditu ya gutyemen general Jemarian ku jawa hukuma du so I hope inu ba modu kan bulu wado ho tamam inu tuj ngura ti de lejna kan inu belejna kan be ben lejna kan kan ba jabe loy e ku ba modu en ji tuj ke ngok beloy resolved guys now lejna kan akiben ku kuche tingu kolwan enu yen salama je tanyich ko salam le ka tanyi ke be youth twitch ku ja youth angok kene aya yogo no yen ruintina kanga wujbita tineten ke tingu ruintina kanga ne enana gweting inu ben chin ben kai wij ba mujrimin mi da won kai pol ba jungnin ba nyai kene chin mushkila tineten dera ja ba tinga wi be chu kwenya mat ene ke chol disarmament wi be chu kwenya mat getting fayana cha wujunu bi disarmament ben ke mugallaf a cha wuj bi disarmament be ben ke mugallaf ke warunu yen ka mujrimin ke wuj ke orini na wuj ben ke mugallaf inu ka ke salam ke shabab ngo ke tweet ke ga loirod fa kayen disarmament go kwenye chuk ke lazim ben بطريقه رسمي وبطريقه قانوني وبطريقه واضح اوكي بطريقه واضح فكده بيا واضح كدي number 1 eko bu group wane chikir ma yar jelwel ka blog ben eno kube salam beloy group ken lazim ko ben group ken lazim ben achan ba kichin ke ngok ke twitch beloy resolved ko ba kana bay box beloy resolved ko be disarmament ko be jaben okay etok dere ke groya achin salam det loy ke ruen chili jiten achille bi shabab tweet ke shabab ngok big salam big la tani len kai ke salam tani ache ke kai mafrut bi ke tani salami lena wal haja shabab kulwan ke chila kai ka bin akaja civil society
ukaji civil society ache ke tor. Okay, kaji civil society ache ke jog tong, kwa ache ke tor tong, kwa ache ke root cause of this problem. The root cause is a big box. The root cause angi ranchol Francis Mading Ding, angi ranchol Luka Byung, angi ranchol Denga Lor, angi kadang angi ranchol Commissioner ABA, quiz ka chol Denga la kaike amuhimin jidden alwel kadak salam loy ka kaike they must be involved. Okay, the root cause of the problem between ABA kegutwich ABA box. So that it need to be resolved. Ukene kutethin ke lazim nbuka ke bitatin panjol tuye bardu wahwa kazalik. Okay, kaike lazim ku bitatin ku yini ya ke lejna du ranchol kirma yadid ke kiran kirma yadid ku lejna de lazim modu ken bukan lu helu tamaman ku baade kida bija luela la salam kaba so salam shi bulu irwain ku dizamen gule ka lu shabab ya kaci loy batariga won karwain Fayana, I hope inu kena check it a ping, a chaping kokata ping, lakin I want to make sure inu ye na kin lu galafukia, yena anchol General Jim Marian, bia yinjala pietwing, kuba mid by pandun, because we disarm slowly. I hope no that is not the case. I totally agree with you in nu lo degin meeting yada wuncha mujrimin kaika adek hak baka yagin. Lakin let us make sure inu ye na chin ruin lo radeten regarding A10. Dede ke groya disarmament kudwele ka loy ka disarmament ana mutaaki tamaman a chi tuji chen bikwich. Leno as I said gebel inu yen rancho tidweng in a group of tidweng a che group of one politically affiliated with anything a che group of one affiliated kega politics but che group of one affiliated with any jaha siyasiya so ke aka ken ka kentid so tinekele we ben the first thing and we ka bakang loy actually twitch and we be ka cho kwantin mina ileno yen panchol twitch ka de criminals chului as hartin or mina ileno yen achin peace panchol twitch ku mujrimina bi ke ku danga bi ke and hna we don't want attention ajin attention we bulwoy la fudu eno yen panchol twitch ka de da chututin and therefore no panchol twitch ka with military attention. Okay, leno tweet wo che mujrimin ko ga ya kamaro chini militia. So achu bo lo profile ala sazunian panchol tweet ka de mujrimin chi tweetin. Rambot akita mama no adila dia ko wan ko mutama tweet willing ko baka gamin. So if that is going to take place kaya nyar balagine ya kwa ya nyar balag hukuma du in order for that to take place tuje che kwe lakin before kinera loy number one thing need to happen kube gadanga bul eni ene nwar mayom bakang lu disarm. Okay, len yi na chi be jog rana won in less dangerous ya kan jog rana won kai lu terrorize so kayana ya nyar inu pressure bita disarmament bu chute wi tok if that is going to happen kaya nyar brakang jog fi mayom county bichen ke turjuang yen turjuang la terjuang yes terjuang bia yen jakang lu disarm kuchen ke division 4 ya kaman bija kang lu integrated ku lu redeployed I hope in what you wadah inu ye na shambra loy lazim bichen ke turjuang entertain ene shabab mayom buka kang lu disarm and number 2 division 4 bakang lui redeployed and integrated fully. Okay, in order ba gaben kulwel ke we back disarmament ba lui introduce panchol tweet slowly. Fa kene awi brakang jog panchol Mayom County. Kene acha loitun ko wajitok then ko wajaben ba de kida bang modu tweet ke ngok ba ja counting. Modu ngok ke tweet amode maalak. Ay wanam inu panchol abiyay على حسب الagreement يونسفا أيلا بيا مفروض ينشن دين لكن دي شتو نيكوين إنه دان تبيا متين is equivalent كذا دان إنت في مايوم. Okay, so عشانو نيين بلوه لقال كي you wanna do that ككني إيكو MPs أبيا كوكو commissioner أبيا باقي كان جامكيك إنه ين كوبيشين دان تبيا بيا يونسفا يتو غيرهتين. Okay, كوباقي على بن باقي بلوه لا كويك باك تويت shabab tweet
ba ka lui disarm slowly. Okay, tele wek ben ku chen ka kan bina chak nyai ku jakla ben ka ya yo gunu tu ya chebe kwek enu ku blow disarm. Lakini na chile barana win te tung tok rana win chenin because of Mayom County ku rana win ngudi ye college kada rana te yoko kale ben fa yi zaman ku rana lebe yi mat ke gadu fa yi zaman ke gada masere ku leben rane a chile balwela ka wi ba mit ke ba ka label fayana cha wujunu be kilmat criminals acha wujunu be kilmaken be nyen jwak kwa cha miar no be kilmaken ya be a mutakarrir katir bi ka tweet bi lu label or bi ka mi the tweet bi ka lu label lenu dia kon wan kage ache tidwen ache ke be ke criminals. So yeah, and I hope no that part is clear. So moving forward, I am for sure no be tweet a blue corporate again commissioner tuja blue corporate kayin chuma lu corporate kayin matin kwada mit tini choga deal mit ka pen yin nin kamika ge agam kayin. Another thing kaman ena yo kongor lui ku kana che yini biye ne kana yoktin green book I wana am green book achilo practice fi warap tuja na kike lu practice tina pay. So yeah, I hope in yin in pressure inu kuba green book balwe practice pana tweet le because taban achu kwet lakin of course tweet a green book ba tani mar alfat they were forced and they have to sign it lakin yana ya yogono panana tweet taawun retin kwata taawun tin kaya yogono green book achu bodot. Another thing yana yo bardu kenta pin recruitment. Recruitment achira jabe jog matin ko che yin jogen recruitment agora go jog fi juba ko jograt inu kaya ye galu luwer weo ine chol ba we kula die a chi weo la die ala we ku die la baden ka legina lazim man ko bala ila ko bala kedan bala nasir. So I understand inu yen jesh di pay especially jej bar khazal akwe what bi ke nasir. So kene ya bardu aya nyar no kene che new techniques from hukuma where up ben kam yido where up ben kalu recruited big glatong. So kayana ya nyaru no ken bichina siyasa interpin yes I understand ne kulu webtin lakin yana I hope ken ache pressure chi yegin ko ba jog mit by pandut ko ba recruitment ko ba loy. Now recruitment of course recruitment right across the whole entire South Sudan. So of course twi chi level we exempt from recruitment lakin alo recruitment ya bardu kapat bardu beben بطريقه واضح عشان منو بكاتشوكي كوبانيا برضو بطريقه واضح ليه because عشان بي الو كاجا دوم كي ودا كاج مجرمين نك لا دوم كوتن كله كي مجرم ايا يوغنو اتش صح. So chol mujrimin ke chika yo kage chol kadom ke kunyai ko ku we bakela ya bakela do recruited into division 4 kadang division 11 or we bakela jot baka ya kadang nasir ka kene ya bardu aya yogono yen rana won chira loke na mujrim ko wi chinu buga wanin baka tem ko karane e deserve ko bla lakin lahja kena chu wi jino ko biya lahja won en bi ka mi the tweet en bi ka lo label or bi ka mi the tirwen bi ka lo label or no biya yen labeling ken yen ticket bi ka kai lo kedang bi ka lo recruitment bi ka mi bi ka jat nasir. So kayane I hope no kini lo pressure ko jey rogel lot biya yin jaben ba jabe loy ku jogwan ko. I hope that is not the case, and I'm very sure that's not the case. Lakin I'm just saying let us hope can in the case. Let us hope mujrimina won get a thin chogadila because they're login kunyake bakala lo recruited. Chaka gwala moini me because of green books kachi mushkila. Chaka gwala joria kuluike integrated into division 11 kachi mushkila tatin. Chaka joria kuyake nasir kakani abardu ekele lo hukuma won there. Lakin wadunu be kidi chol mi the twitch won ka jiro jwar ka loy London lo na bi hukuma loy bi ke ga loy label no ke ga criminals ko ke ga outlaws ko ke ga kada ko ke ga ache lu corporate ke kanun kene che yi because ache ke gaban inama ka ke tina ka liga pa dit ku labeling kene am yar ko ko because labeling ene ke bi ton ko wan financer. Okay. Lena de kai lui ka label choga deal kaya yogono ka kai ta olom ke ka lui ka label ka che me twi ke lui ka label.
ba yen ka ge ka bayan ke ka yana yan yar bala twen ke londu ku lui by no dufu mi the one criminals mi the one choga deal che crime lo committed, and when I said ka che crime lo committed mi the one choga deal chila jal toy tok ku le ga jal te lo na bi loy ku le ka bena ba chale be kai be pen nyin nin lakin ay kai ngur ka loy londen kai ayo no kai ke a che wi ba ka loy le bonen go ji mon tane loyel ino duj ma yadit kuma se kina ya nyar ku bayen hukuma duya bayen ranchol general Paul Lang, or I mean Paul Ngang ino en tuj ma yadit we are cooperative ko wachin mushkila abu hukuma be kana biya bulu resolved abu hukuma be division 4 be kalwe integrated kului redeployed kwa be hukuma be kadanga be salama choga dil be bayeten ka wo ga ya yogo chin mushkila khalis ka jin gidi da won o be kwech dang leno dang che ba che jo lu develop ko dang ya yi mashakila ya ka bay chating dang ya bardu a che harmony che bay within society so ya yogo no yana chin tweak a won be kwech dang dai lakin services kage tekin hukuma ta'min ken ko kin hukuma ki bay kaya yogono yen ka disarmament actually introduced pan a tweet kaya mugallaf disarmament actually introduced pan a tweet kaya mugallaf لازم يبان بطريقة دغري وأبي بطريقة دغري كي لازم insecurities كي ليبان توي كي لينكتن بقى كان لوي address for once and for all. The security of a BI box, insecurity of a BI box must be resolved first. Also, united by ngok elazam bagya kang jam MPs ngok ko jam ke commissioner ngok inu ke yaboka lo disarm on the other side. Also, chamana one channel well group one in chilwe ka blog ben inu kuba salam babe inu group ngurtit ko kagen. As for that, Katwij Mayadid remain ke cooperative and remain ke yokulwela hukuma kan elwela ben ayoko tegich. Kwa ya yogono taria ken mene joko to ngogra da good chairman aya yogono kene e wade jidden kadanga engagement ben ke chi hukuma ka chikatao aku kalwe miss. Getting also ya bardu hukuma rede fi anet aku kalwe miss so aya yogono ka juja pa dit ke chi hukuma kalwel chi tuja che kalwe follow now ya na jama teken ka na te grasmile ho kadang le community tuj mayadit ya na jama teken ka representative tuj mayadit an jam ka community leader tuj mayadit ko ya ne ya bardu an jeta fi ayini organization tuj le ba chole ba teken ba jam on behalf of tuj ka ya representative an jama teken ka ya nyana tuj ko yan jam ka ya tinga tuj ko yan jama ya kaman ka ya rana won which kwar kriben beloy batariga kwais tariga that will not encourage destruction tariga that will not encourage another destruction that would be loy aya yok destruction and answer enough what you we know bedaka ko ben guro loy taken in our backyard so ka kene ene kanala loyla kadanga unfair accusation we bokoy kwa cha we blue continue become the tweet become label kake criminals or yen kade insecurity that low rat pan tweet that yen tweet ka with military attention we don't need any attention what it is and degen mujrimin tatin kake mit tinyar wan laben khartoum and they are not cooperating community leaders and they are not cooperating salatin and they are not cooperating commissioner tweet abuka jor ku yi kayin without tweet trying bukalo cover up okay other than that Tidweng will continue. Below nani loy ten kwe loy tidweng elon hukuma. Okay, alak ben wader kulwel ka loy ka batari ka sah ka hukuma kadan ka tidweng atwi acha blue retaliate ka hukuma ka lonu na pal ko belatweng. Payana wi ba iranda yan de ken ran che tweet au ke bangi panana tweet o chini mujrimin ko chini militia ko ya kaman o chin mushkila yen to follow the law if the law is actually there. Wajin mushkila. So as long as you security blue provided, as long as hukuma blue on the law, as long as you kwarkan brangi law sa, then kaya yogo no ye achin mushkila ten. So banya jema yina chaleja pa ku yina chamot ku lonu loye lon pat ku lotwing. Lakin I hope no be chu yik pressure pa di wadi man bay kuba
ko ba pan mor ba ka chulu trick ko che pan mor to pan mor che pan cho che tuye to e di chol junuba sudan ben ko e ke chol we rabo ben a chin community do trick community lui trick into disarmament ka kina la gena liu whether no e tony whether a puk ka o ka ye wono ta dol to ka ten a china lui trick so ene ga su dia ka ken fa thank you so much for watching ente ban ko chine teken comments a cha ke ga ting I don't know why it could be my network a cha pat lakini ente ban ko chine teken. As I said, Lina Parek, Achin community chatoj, and I'm not speaking on behalf of Twitch. Lakini an ba taken ko barajo well kanyan Twitch ko ja wadunu kene ku chula jok to me pa dide ko yoku iblo batari ka hasan be kede pekadir. Ko we Twitch tribe alu cooperate ganun jol ganun ko ganun yetegich. Ganun na jol ganun ko ganun yetegich. Te degen mitatin kwa che wel ka jida chi ke ping ko deng mitatin a che lu comply ke ga ganun ka mit ke a jol ke mi da won chu wach kwa ga me ke ganun chal ke ganun loy londe te degen ran tong kila ben ka loy londe cho ga dil ina general je marian ku chila ben ka loy londe ka ye ko fursa bulonde loy ku chen ka ran won en ko lui chal yi ga yen ina bi ngi wade no bai de hukuma ko wi bi ngi no bai de ganun ko pa dia bardo banyut ka ira we no tweet and cooperate okay ka jol cooperation e muhima pai and encouraging ganun ko betatin e muhima pai di so ko we tweet kwa tam ko pai di no buru chu tek e kai ko to de garan de ka wo je loy ka gamke ku da ka ji en wadu no yene mandun ene ku belwele ka kan ko thank you so much for watching Lina Parek once again.